Joj, Franja. Kod nas zovu Clintona, mislim, moj narod, moja nacija. A daj mi popuši. Je mu ime. Ali gor je, a daj meni. A ljeti ja zimi, gorniči baljegari i tako. A daj mi popuši. A kak Moniku zovu? Duboko grljo. Ne vidim. Ne, zapravo sam čuo da doći to s tome, jer je ona htjela se izlajati. On njoj morao začepiti usta s nekim. Isto ko što je Tuzo morao Šarenicu začepiti usta. Čim zna se. Što je uloga žene u modernom društvu? Molim lijepo. Sve to neka sramota, žena puši. Puši, normalno puši. Ja malo skrenuo s temi. Ja sam kako živim, dole živim ko izbjeglica. Dole živim ko izbjeglica u Dalmaciji. I idem ja tako kroz Split jučer. Mislim, to vas sad pitam kao pametni ljudi, ja to nisam shvatio. I vidim, piše na zidu, Hajduk prvi, Ivan Pavao drugi. Ko je treći? Tutankhamun. A to ste čuli onaj, ja to ne razumijem. Kad je papa došao drugog desetog kojeg već u Hrvatskoj, sad dočeka ga Franjo na aerodromu i kaže mu kao sretan imendan. A kaže papa pa kao, pa nije danas ni Ivan ni Pavao. A kaže Franjo, je, ali je drugi. Da. Ne znaš što je papa išao dolje Split? Što? Išao je riješiti invalidsku. Šta išao riješiti? Invalidsku. Išao je sredi invalidsku, mirovino. Evo, dok se on probudi. Hadisa, u kurcu. Šta znači to, Hajduk prvi, a Ivan Pavao drugi? Zna se ko je prvi, Što me ne pitaš, što znači da... Samo je Bog iznad Hajduka. Bog i more i riba. I čača i mater i sestra, eventualno... Ne znam, neka bliža rodbina. Onda je Hajduk i onda svi drugi. A čirak popet džungul i šurjak Hajduka. Ne, gore mi je pitanje, saka pitaju nekog iz Dalmacije, iz Splita, disa, u kurcu disa, u pizdi materinoj. Disa. Da ne preslačiš. A kako ne bi ja ostala na samo to, nemoj jesti, nemoj piti, nemoj raditi, nemoj plaću dobiva, nemoj psovati još. Pa nemoj beštimati, a nemoj. Šime se prebacio iz HSLS-a u LS. Ne. Manje mora izgovarati. Ja sam, prišao sam u u SS. A svi Dalmatinci su prešli iz HSLS u LS, manje za izgovarati. Ko će izgovarati o HSL? Tako lipo se skrati. Hajmo u SLS. Treba biti praktičan, razumiješ, treba biti praktičan, treba sve skratiti. Skratiti radno vrijeme ili ga ukinuti. Jesi vidio šta Dida? A Dida je u kurcu isto, razumiješ? Drogira se ka pas, ka budala, cijeli dan je na... Više ne može, više mu, toliko je pošao u kurac, razumiješ, kad moram biti prost, ali nema druge riječi za ono kako on izgleda. On nije bolestan, on je urle, razumiješ? Nosi one borše, vuče za sobom tamo, gori doli po staru. Ja, razumiješ, ne možemo više juhu davati na zlicu. Na zlicu, nego smo ga spojili na infuziju, uboli smo ga u venu i on sa... Dida ima kolica sa 3 kotača, da može po stepenicama. Nema on kolica. Ko će gurat jebate, struka, jesi lud? Mi smo utili da kolica, Dida vaš kolica. Oš me ti gurat, rekao neću, a onda kupi si sam, uzmi sebi. Da je onda smo morali one pokretne stepenice izmišljati, ajde u pizdu. Pa hovercraftice. Sami kuća izgleda kao robna kuća, razumiješ, samo ide gori doli se voza. Kako si ilazi s 3. kata? Polako, danem. Bacaju ga, ja sam vidio, bacaju ga s 3. kata. Zato je u kurcu. Najgore mi ne možemo rišiti kako ćemo davati krutu hranu. Neće gristi. Lino, govno, jedno. Pa evo, Dida, ovo je najfinija teletina. A stani grizi. Sa meni mi je u tekuće, a ne mogu ti kapa. Na iglu, a jebem ti iglu, tebi, a smo probali gurat, pa ma ne ide. Kad si ga navukao na iglu. Kako mu heroin? Samo, a to more, a stari, 3 puta ne. To more, a kad vikne ja doli, na 3. katu, kad ga zoveš da nešto treba pojesti ili napravi, učiniti, onda si lazi danima, po 7-8 dana, kad vikne, Dida, heroin, antimater, evo ga doli, znaš ovo, a rekao, ja si brz, a bogati, a di, a samo sam se šalio, a onda beštima jebem i sve. I tako, razumiješ, baba isto, dila okolo na pjaci, razumiješ, ka ribu, razumiješ. I zna se, imamo šifre, razumiješ, ili u ribu, utrobu, ne možeš prodavati sa... Riblje brašna. Priča se po Zagrebu, sluša po ovi govna purgerska, razumiješ, kao mi to dilamo ovako, mi smo lukavi, razumiješ. Riba, razumiješ, ti ne može neko ko nije iz Splita, iz Dalmacije, shvati da se prodaje droga, razumiješ. Moraš po glasu, kad ona kaže riba i riba.
To je, moraš uvati s koje strane pijace dolazi riba, evo brzo tamo i gdje je riba, tu je riba. To je nama naša borba dala. To je nama naša borba dala. A inače situacija u Dalmaciji je alarmantna, sad ćemo malo ozbiljno, je li? Dobro, kad smo... Situacija alarmantna, od koga nabavljate? Od koga? Od koga nabavljate? Od Račana, od koga će? A Račan nam je sa partner do jaja, bogati, brale, Sam glupo što se otkrio. A ja bi ovo Krpina, kad ja jednu trisketinu opalio. Razumiješ, zadnju ustranu kunu na oče iz džepa izbor. Odaje na najveći izbor. A mora financirat nekak izbore, ne? Ja sam rekao... On je iz zaleđa govno jedno. Ja sam rekao zato vas hoće sjebati. Ko je zaleđa, ona emisija mislim? Ne, ovaj Krpina. Treba mu Škrpina. Drago mi ga Škrpina. On njemu treba 3 avionske stanice do mora, razumiješ, gdje on vidja mora. On je tamo doli iza, jeli? Isto to njega jebe, ja razumijem, a mi radimo, trgujemo mi smo Mlečani, mi smo uvijek trgovali. Je li to droga, je li su to šljive, vino, bolje me kurac prije su u amforama švercali vino, razumiješ? A sad, bože moj, mora se živit. A šverca se, heroin, draga, budimo iskreni. Kako? Ja Heroin sve kurve. reka, a kurve, anti, znaš kako mi je žao što Rusija nema bliže more, da smo malo bliže. Vozi brodo, novi, oni, ovako naš lipo iz Italije, pa imamo sa ovi Albanija isto u kura. Ja sam jednu noć jebao 6 Ukrajinki. Jesi li? Kako je bilo? Ne sjećam se. A ste pojele jeben. Crkao sam. A nije, mislim sad je Split posta pravi grad. Grad kurvi, droge i tako, razumiješ? To je sve sa lipo, razumiješ? I svi se jebavaju, drogiraju i samo mi nije jasno, znaš. Pisma, drag se drog te